Khovel ramsang tranga hian buaina in thla hazar meka heng buaina zong songa wang hian pathian thu tiam hi alo thleng don nai ta ni te poin a hriat thaya khovel chanchin sang te han thlir kolila buaina in mun alu hnem lemaya khovela ramro pui tak te chuan me mi tumin thranem ngai takin han baya mase heng ramro pui te hian an tum thum mun ranga po lungrual taka thokho turin ma an la hlei theilowa mani se muala tin an che ani ta deuber ani chutiang ani wang chuan France point ama mazona ma ala chomek zela kan video masa nikumlama kan ti chuato khan Sahel region vela firfiak polte baiturin French President Emmanuel Macron chuan thutlukna alosiamta ani kha asipai thate tirchuakin Sahel region a hian nimin September ni somle paruka khan lotlinna sang taknain Islamic State firfiak pol hruaitu pachu ankaplumta ani voin hi September ni somle pasari ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong te chibai ule khovela hian firfiak taka chethin jinga chuan Islam sakho betu te hi anok sakber ta jingami anin ahriata hengmi te hian indona thiang hlim puangin thi po an hlawlawa an sakho in zirtirna angin vanrama nuam satakin anom don ni in anin zirtir thrin ani heiwang hian nunna chanpha hial tur khopoin buaina thlentira thi chilmai po hi an hlawlemlo ani friendship ai traten beipui an thakna chanchin hi kan soimain abulin trandan kha tlema zong han soile lok taila Africa khomol puya rampanga ta chu firfiak poltan anti buai hlemaya heiwang hian ro rela mumal takpon kalpui hlei thei ani talawa tin anram hi anveng him thei don lo ni in anin hria heng rampanga ta hian meeting an nei ta he an meeting a hian French President Emmanuel Macron chu anmani tranpui turin an som top mai ani tin meeting a hian tel tura som ani boka media trend khatta chuan an ponjar danin heiwang hian Emmanuel Macron chuan Myanmar ramchung buaina chungchanga thuk taka inrol atumna chu ati hlotling thei taloni in an reporta African nation ramsang rampanga te Sahel region le achevela Sahara thaler vela firfiak pol omte beitur le rampanga te humhim tur hian ke apen chuakta ani French President Emmanuel Macron chuan asoidanin he thutlukna siam tur hian thutlukna har satak ania heng Islam firfiak pol te hi wa beitur hian chakna tharui chu kan nei nga toka mase ramtam takten anmani tranpui turin minaw boka heng jongsonga hian du thanna har satak kara kandinga du thanna chu siam fel ania mase du thanna dik kan siam emti hi kan hremai theilawani tin atira khan alo soito bok ani tin Macron hian asoidanin hetianga thutlukna kan naina chan hi US sipaitele kan mi le sata chu Sahel region a hian tha ania heiwang hian Sahel region von himna tur hian kepen lo theilo din huna minda ta ni tin asoibok ani French sarkar hian asipaita hi ada luta ala chuak le thina Greater Sahara anti mai hi Islamic State hote munpui ania tichuan French sipaita hi Africa Sahel region antia chuan thahnem tham tak mai dalu anita hengsipaita hi firfiak pol beitura training nei big te anibok ani Sahel region a hian US sipaiten anven himna hnuaya thokmek French mi tranpui tu pol chu tha ania tin US sipaita po tha anibok ani hetiang athlen hun hi nikumlama khan ani towa heiwang hian French President Emmanuel Macron hi athinrim leya President Thar Joe Biden chu thoho puya soma sela asipaite nunna chan anom ve tholain ain nukdok nin media trend khatta chuan an puang bok ani tichuan French hian ngoibo pui thailoin tranpui na thoktu anmani mi le sa lo thattu Islamic State ho beitur hian ke apen chuakta ani tichuan nimin September ni somle paruk khan helai mun vela boina siam na saber tu le Islamic jihadist sautanena inkung kaina naite Al Qaeda nen po inkung kaina nei Islamic State Greater Sahara anti ISIS din tupa Adnan Abu Walid Al Sahara chu French sipai thata hian ankaplumta ni in an report ani hepol hi Africa ramchunga hian an noksak lemaya Islamic firfiak pol ho zongjong nen inzomna an nei tila adikber ome
Islam sa kho betu thi chil pol chi rang rang tenen inzom na anaya tin US baya nasataka boina thlen tu le mitam tak nunna latu Al Qaeda hotanen inzom na anai boka tin ISIS nen inzom na thuk tak anai boka hewang hian noksak takin anchea ram rang rang tetan boina le harsat na anchok chuak na sa hle bok ane Wall Street Journal chuan heme chungchang hi an report danin kum sang ni le som pasari khan nijara US sipai pali ta chu heng helpol ho ta hian an beya an that ani tin an puanga October nili sang ni som pasari khan US sipai ta chuan patrolling nein mun rang rang an phangkola an base lama an kirle tur hi Islamic State fighter ho ta hian an lo ambusa beipui an thak chunjom ta heta hian US sipai tanen inkana lian tham tak mai athenga US sipai palila inunna anchanta ani hemi nuwa hian US sipai ta hi helai mun vela tang hian lakchua zui ani thu report ania mase US sipai anda zongjong hi nudo vek anilo ni in ashriat boka media tam tak ten an report dan chuan nikum khan heng Islamic State hauta hian beipui anlo thak lea heta hian nunna chan anom zui le tabok ani engwangin nge hechiat na thleng chungchanga hian French president Huaysen takmai Emmanuel Macron hi athinrim maya beilet achak jakjak mai ti hi zona om thei ania mase The Wall Street Journal te France 2410 report anpek dan chuan US sipai helai muna ven him na thoktura lacham bang ta chuan na thoktu rang rang te UN noya na thoktu te po ven him na an thokrenga France po hian tranpui na thokin heng ramra thai tak tak te tranpui tur le eile in tur tha te petur hian tranpui tu pol thlen khat te po atir lut ani ti chuan heng tranpui tu pol jingami te hian school pakhat tranpui na petura ankal chuak chu US sipai te ven him na hnuaya ankala mase konglaka lodan ni in heng Islamic State fighter ho te hian an lo dang chata in kana atheng zuya hein beina hian Islamic State fighter ho ta hi tuma tha anei lawa mase US sipai he motor veng him tu pali ta hi ka hlum vek ania tin haiba ka hian French sen tranpui na thoktura atirlu French khole tuimi 8 worker chu motor seat chunga athulai chu rong takin tha ania an tha na hi arab thaka silaimu adonza thi mitam tak tha na tham niin an report bok ani haiwang hian French hian phubalak ngei atumta a mase thoho puya US asom thluk thaitak lo wangin ama in ke apen chuaka tin Sahel region a ramsang sang panga ten meeting anneina hian anma ni tranpui turle heng Islamic State hota hi anchak zolzel wangin anram anveng him thaidon lo niin ansoya tichuan meeting poimo tak mai an kawa ramsang sang ayo panga te baka French President Emmanuel Macron po virtual meeting mangin he meeting a hian atelve tabok ani tichuan thutluk na siamin Sahel region ven him na hi thokturin asipai tharwal tam takmai atirluta Islam sa kho betu ramsang sang Iran te Turkey te Syria te chuan he thutluk na Frenchin asiam dulo hian kong anzo mup maya President Emmanuel Macron alim te hi halin athalak te an hala poster tam tak an halboka mase hetianga dodal na satak mai atok chung hian Sahel region hi alu chilta tho ani The Wall Street Journal chuan an report danin kumsangkha zakwa somkwale pathuma Battle of Mogadishu Somalia Athentum Khan American sipai ta chu anthinem lea khatilawa khan tuntruma inkana hian American sipai te anche chiat bertum ni in an report bok ani BBC chuan an report danin Al Saroin kumsang hile sompanga khan Islamic State in the Greater Sahara SIGS ti chu adin ani tin an puanga Africa khomol puya khothlang lampanga chuan tharum thona na satakin an chok chuaka indona rap thak tak tak mai an thlanti rangmai ani tin an reporta hengjinga hian Nigerian hotetan harsatna tam tak athlen boka French mi 8 worker ta chu tha an ni trau to bok ni in an reporta kumsang ni le somni chung ringot khan French 8 worker tranpui na thoktu ta hi mi paruk lai an that man ni in an report bok hemetrum kumsang ni le somnia French 8 worker te an thana hian
President Emmanuel Macron thinrim zia kha kan la rangin arinoma azana zanin press conference ako ngala he in lambunna mo phurtu Islamic State Greater Sahara hotel ka hian phuba anlak tur thu asoya kan khole tui mi poisoi lo mai ni lawa Nigerian hotel Africa khothang lampanga tranpui na thoktu ta chu hetiang hian an thata rong takin anchunga thil antia heiwang hian anchunga hian rong takin kanche vedon ani tin akutum humru meu chungin asoya ni kha tichuan beipui thakna chutran anita kumsang ni somni atranga kumin sangni somni le pakhat thleng hian French President hian asipoi ta hi anuk dok dulawa Africa khomwal pui khothang lampanga region zau takmai rampanga zat ta chu ven him na athok zuita France mi pui poisoi lo telaka kuthak tu Islamic State firfiak pol ho ta hi kanwai chimi vek malo chuan helai mun hi kan chua san lawang tin alo soi to bok Greater Sahara vela hian beipui ahan thak ta tak taka firfiak pol ho po hi athat nem to lea West African region vela hian chelhei theilo tur khopin anor bettoa asipai tha heng firfiak pol ho beitura training anpek ngat ta chu athang chuaka chungmang chuan nasatakin anora Sahel region le Greater Sahara chevela hian Islamic State firfiak pol ho ta hi awum dar ne lebok ani Business Insider in Hethil Thleng Chungchang an report dan chuan friendship ai ta hian kumkhat chuang zat helai bial hi an opto niin an soya Sahel ti hi a region ming ania Sahel region chunga hian ramrang rang pakwalai mai anoma heng ram te hi Burkina Faso te Cameroon Chad The Gambia Guinea Mauritania Mali Niger Nigeria le Senegal te ania tichuan heng ram jinga ramchak lo zual panga ta hi Sahara chevela ania Sahara hi Islamic State hoten munpuyatana an nei ni wangin antan hian ahim talo lemaya anrampo anveng him lei thailo ani heiwang hian French President Emmanuel Macron chuan thutluk na lian tham tak siamin hetiang hian beipui hi athak ta nunna chan tam tak anom toa French sipai te poin nunna anchana mase media rang ten an report dan chuan beipui athak na zonga hian French sian lotlin na sang tak anei zelani antia tichuan nimin khan Sahara vela Islamic State din tu tunthenga an hroi tu pa nichun zomta al sharoi chu French sipai thata hian an kaplumta ani French President Emmanuel Macron chuan Twitter lama ronpong jarin Sahela terrorist group rang te kan baina konga hian lotlina ropui tak kan changta ni tin ama official account atangin aron Twitter hei hian mipui te ngai ven a hlota hlea media rang te point an ngai ven zui ngal ani mase French President hian an hlotlin na hi engang hlotlin na chiang ti hi asoi chiang lawa khovel media lian rang te chuan pan khom halin nimin lama khan President Emmanuel Macron hian engthu change asoi don ti le engang nenaro puinge Sahela hian anei ti chu zo chakin anchang ta thup mai bok ani France sarkar chuan Paris khopuya tangin thu chua asiam hasapota heta hian Africa Sahel regiona France sipai ta chu thonlu ania heng kan sipai chuan vorta hian Islamic State Greater Sahara an hotupa berchu an kaplumta ani tin an reporta indona lian tham tak le rap thak tak mai chok chuak thrin tu he firfiak pol hian US sipai tele French aid workers te an thatani tin an reporta heiwang hian ama thattur le mantur hian French sipai ta chuan kumkhat chuang zat mai sapel ang main an lo pel towa tuna hian ti hlum anita ni tin an pungzar ani French sarkar thu chua hian Al Qaeda nen heng pol ta hi in thlunzom an ni thu an puanga hetianga tha anila hian Islamic State IS ho ta hian Iraka mun thlen khat le Syria mun thlen khat ta chu an thu nuaya an da mek lai ani tin an report bok tichuan khovelin chiangkwang zoka hriat an chak le an halel mai chu alo thlengta French Defense Minister Florence Parly chuan news conference about saita he press conference a hian khovel media liante an kal kim hle bok ani Defense Minister Florence Parly hian asoidanin Islamic State throi tu pale adin tu al sharoi hi chat drum khopui and the jamina base nei France sipai hoisen Barkhan Force ten an kaplumani tin apuanga ramzau tak huam chunga heng jihadist hotanen hian in baina hau tak mai kanaya
Western Africa Sahel region vela phaichuan in baina hi anasa hleni atia mase kan sipai hoisan tak tak te chuan voing khan an thatta ni atia France sipai Barkhain Force ta chu an chuan om thu asoibok hei baka hian he press conference a hian French Army Chief of Staff Thierry Burkhardt chuan thu asoiboka Greater Sahara vela Islamic State firfiak pol dintu Al-Saroi hi Mali ramchung chimlam panga drone manga strike an neina khan mopurtu ania khapoi khoina khan motorbike manga chuang mi pani an thata nitina civil mi poisai lote an nunna lak saktu ni atibok French Army Chief of Staff Thierry Burkhardt hian operation an nei dan chi sang te a report ni in soi ania mase media te hian he operation an kalpui dan chungchang hi chiangkwang takin tundin hmuna chuan anlaron jiak lang rilo ani tin French Defense Minister Florence Parly chuan asoi zel danin tuntruma an sipai ten an tha tak Islamic State hruaitupa Al-Saroi hi Islamic State Greater Sahara an hruaitupa ber ania hengpol hoten thutluk na an siam jongjong po hi ama thutluk na vek ani thu kan confirm ani atibok mase Al-Qaeda firfiak pol tanena inzomna aneina chungchanga hian enganga thukin nge helama hian thuneina nei ti hi finfia thei alan ri lo niin asoibok ani French Defense Minister hian asoizelna chuan Al-Saroi hi French aid worker tranpui tu poljing ami mi paruklai mai tha anina khan mopurtu le thupetu ani ti an confirm thu asoibok haibaka hian August sangni somnia nega ramlama sahuana pak pakhata civil mi te thinara thlak tak anthenna khan mopurtu le thupetu ani bokani ati kumsangni le sompanga Islamic State Greater Sahara adin nu hian October nili sangni sompasaria khan United States of America chuan wanteta hanlo puangtoa aluman po Washington DC chuan dollar maktadoi nga lai mai an chiarani tin asoibok ti chuan heng athui hroi apolte Islamic State Greater Sahara te hian Malia te Nigeria te le Burkina Faso ate indona thianglim an puanga heiwang hian mipui tam takin nunna anchana civil mi poisai lo tam takin kumsang ni le sompakon hulama phaikha chuan anturna sahleni atibok anpol hi Al-Qaeda tanen inzomna nein tho hona thatak annaya heng indona thianglim an puana mun ram pathum te mai baka hian ramdang pahni te antiboi hle boka Africa khomol puya khothang lampang ramsang sang telaka hian boina le harsatna ansiam nem hlebok ni in an report ani French Defense Minister Florence Parly hian asoi zeldanin kumriat kalta khan helai region velatang hian French sipaite nuletna lian tham tak mai nei ani towa mase President Macron chuan kumin kumsangni somni pakhat June tha atang khan heng Islamic jihadist hote beile tur hian beipui thakna lian tham tak mai apuang ani atia French sin kumina asipaite atirlu jongjong hi kumriat kalta in nudona alo kalpui nuwa sipai adalu number trum ani atibok tichuan French sipaite hian Africa khothang lampang rampum puichu antuama French sarkar chuan humhim le tranpui kantum ramsang local force ta chu thatakin kan thopuya counter terrorism operation hi chaktakin kalpui ngal ani atia media ten anzona chuan hetianga Islamic State how to power antha ta ka wang hian in nu dole mai antum to empty anzona chu Florence Parly hian ateulo mai tundin huna hi chuan sipai tamjok kandalu beldonani atia tin in baina hi kanla chunjom zeldon tin asoibok French sian lotlin sang tak kan chan mek lai hian heng firfiak pol sang te hian lo chamna lian tak anma chon ve mek boka antluk sabvek malo chuan tranpui tura min ngen tu ramsang te hi kan kalsan don lawa min kauna o hi chan lawin kan kalsan thailo atia Sahel region kan chua sanawang khan kumsang hi le sompan hi khan heng jihadi saute hian Mali rampum puideu tho hi anla an sarkar atuchia khamitum khan namtlem jok thren khatta chuan arm group tlemazong anron din chua puya khangtenen khan in beina athlenga nunna chan antam ani atia chuwang chuan an then omram sang te po buaina in atlak bok chunjom hala Sahel regiona ramsang ten harsatna anto phata bokani ati chuwang chuan khatianga in hnudona kha kalpui ani to don lawa
Islamic State Greater Sahara ta hi noi chimit vek turin sipai damjok dalubel kan latum mek bok ani ati Afghanistan ramchung boina te Myanmar tulchung boina rap thak tak tak te kan hriat lain khovel ramsang sanga po hian boina le harsana tam tak achuaka firfiak pol le helpol chi sang sang ten ramsang sang te anti boya khovel hi aboinoi noi maya tharum thona le inhir ngona in akhata tin mundanga chuan thokdun hlei thai mi alo France le Russia ta chuan thodun antum don ni in report ani boka tuntuma beipui thlakna France in akalpui mekna po hian African khothlang lampanga ramsang sanga sipai hota hnena hian Russia chuan heng firfiak pol hote beilen turatan hian aral thuam sangkhat chunglai mai chu athlonin aman hotir ni in report ani bok France in press conference an naina hian France DGSE External Intelligence Service Bernard Ami chuan tuna hian Islamic State Greater Sahara ta hian harsat na le natna lian tak mai anvaita a mase hete chung hian in beina le daudalna anla ti chuak rangbok ani atia in beina hi local chomek zel ani awangin kan sipai omzat te po hi adik takin kan soi thailowa ral thuam kan choplu jongjong te po hi chiangkwang takin report kan pe thailowani atia hun reilo te kan chol zau chung point hengmi te hi anloin tin thar le thina mase tuna hian an leader ber hi kan tha sakto wangin harsatna lian tak mai anma chon meka international community te hian hetianga harsatna antolai tak khian kan noi chimi vekna tana hun thaber ani atibok ole khati jong kha tuntrumata report kan pek thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangne dam takin kanin tongle thau donia